Iawo, Kadochiko, cu deporte. Color de cuero, según presidente de FIFA. En el último 48 horas, dos incidentes racistas. El promedio italiano Arrigo Sacchi, ayer era fanático de Chelsea, que puso un joven de color for the train. El gobierno italiano ha criticado la declaración de Sacchi y dirigente de Chelsea a pisar y un fanático, un fanático color oscuro for the train. No tiene lugar para racismo en fútbol y en ningún deporte. Palabra de Blatter, Hopiravia. Y varios exfutbolistas y exentrenadores de Alemania. Darían un tour y en el primer stop estaba aquí en Aruba y en el deseo estaba para mirar un juego de fútbol división de honor. Pero en fin de semana de carnaval, solamente un juego de menor no para mirar el terreno de Britania. No, we are not playing, we are only watching, and we're traveling whole world just to watch football. And also wanted to watch here in Aruba, but unfortunately Carnival and so only the youth game was possible for us. So you're all traveling around, your whole team, having fun, socials, everything like that? Yes, exactly. And also the next 2 weeks we want to watch Copa Libertadores in South America. So in Chile, Bolivia, Ecuador, and Colombia. So you're all traveling around the world watching soccer games also, football games? Yes, exactly. Yeah. And how are you enjoying Aruba? Yeah, great. So a great start for our tour. It's the first country. We started our tour and nice beaches, friendly people. So only, no game for us for the first league or the second league, only the youth game, but okay. Yeah. You enjoying the sun? The sun, yeah, sure. In Germany it's 3 degrees, here it's 30 degrees, so Yes. yeah, sure. So you're Great. all enjoying with the team, traveling around, making a lot of social parts of yourself with the people of Aruba and around the world. Yes, exactly. So very friendly people here, and nice feeling, and really cool to be here. En explica boa, so nang tabiya around the mundo e babista equipo nang eigenlijk wega nang e entrenan nang tamiting action gado nang e tamasho bonito e bista Aruba cadoce ambita querer ku aqui tem mercado com Aruba mese para explorar ainda mercado de turismo deportivo mundo de futebol assim grande como ita querer ku seguro e não tem buraco onde ku nós por criar mais turismo para nosso país enfocar em deporte. Seguro está algo que nós apreciamos e abstamos e abostamos como prensa de pura bem que nós. Ahí estaba el grupo de ex-futbolistas de Alemania, también entrenador, no se queda conversar basta con nadie, también sacó. En fútbol, un día está top, un día está bajo, un día está subido, un día está bajo, pero te está deporte en avisado. Ronnie, Francis.